Ami agradece, vai tabot nia dia. Ami atu pronto, rona itabot, aprende itabot nia via fuang, ihada der sainane. Hamriki haunia oi, qualia lihus haunia ibu. Nomos formai ami espírito atenção, hori bela aprende hamutu que ihada der sainane. Ami dunisai espírito nabe maklamai husi tabot, buat nabe klalos, mai husi buat atsira. Ami dunisai hori Jesus nia nara. No ami akara convite tabot, mai hamutu ko ami ihada der sainane. Ami halo oração, atu barona itabot nia via fuang. Hodina Jesus Kristus nia narang. Amém. Irmão do Vincira, na fatinta hamri, que aproveita tempo. Le maroma knile fu agradece ba maluk sira na beke lori ona itaba hahi adora na maroma klihusi hanano lihusi adoração ira der sane ne maroma fo benção continua na fatin servir na maroma ia itinya moris toma. Amém. Na fatin ahilaka na fatin hode hahi na maroma kadora na maroma. Kalau kamu tuk na maroma knilia fuang ira der sane ne dalam rumah maroma knilia fuang na sang todang itu ang mahe ita mabe ita tengku pronto ho di balarona pronto ho di halutuir pronto ho di implementa iha ita ni amoris toma. Kalau kamu tuk iha Wahyu pasal 2 ayat 1 to ayat itu. Aproveita maluk sira lo que ela o hakarak fo cumprimentos. Mos ba minha maluk sira nabe maka iha rona rádio voz. Nabe que iha prisão. Nomos nabe que iha uma nabe maka acompanha da down rádio voz kami karakato minha cumprimentos ba imi hoto ho na maroma que paz na Jesus nia paz ba imi hoto. Mos minha maluk sira nabe hare di husi canal Facebook, Igreja Visão Cristãnia, iharai larang, iharai liu, ami akar cumprimenta sim hotu ho na Jesus nia paz, hamutuk ho ini. Wahyu pasal 2 ayat 1 to ayat 7. Awakar kita le harai hotu ihanaba. Ida rua tolu. Pa anju husi igreja iha Efeso hakere. Lia fuang husi nia nebe kair fitung hitu iha ninia 5 los. Nebe lau iha ahi oang ring osang meang hitu nia clara. Versículo serua. Hau hatene buat nebe imi halo. No imi nia serviço, imi nia paciência, no oinsa imi lasimu sira nebe ad. Imi kokona sira nebe dehan katak sira maka apostolo sira. No sira laos apostolo. No imi hare katak sira bosok teng. Versículo tolu. Hau hatene kata imi nia paciência ho imi tahang na fating tambah hau nia nara no imi lasai kole hat mas kenune hau iha puat ida ne hasoru imi kata imi husik tiha ona imi nia doming uluk nia 5 ne duni hanoi hetang imi monu tung ona husi fating nebe arepende no halu haluk nebe ke imi halu iha tempu ulu. Se imi la arepende hau se bahasuru imi. No hau se hasai imi nia ahi oan ring husi ninia fating. Neng, mai be imi iha puat idane. Katak imi odi manikulau nia hakara. Hahalok nebe hau mos odi. Hitu. Nebe iha tilu rona ba buat nebe espiritu dehan ba igreja sira. Ba nia nebe manang hau sefo bania atuhan husi aihung moris nia nebeke iha maroma nia paraiso nia clara. Amen. Irmão do Sira Beritur. Dali datang hau cumprimento irmão do Sira. Amen. Ita liu semana idane ho Vitória. Harona informações. Hau hare kata ita nia malu balu maras. Mabe maroma fokuro hindorong ihane. Hau hare, hau rona, kata kita nia maluk balu hasuru problema, halai pemai, oin hau hare ni hane hau agradece tambah maroma for Vitória. Haleluya. Maroma que liberta ninia onsira. Semana toma maroma hamutuk ho ninia povo sira. Tahun hau hane hetang buat tidak. Bahiri to cultura mata, halo oração final, maroma atan sempre halo oração. Hode abençoa nia povo sira. Perhatikan oração ikus.
Husi oração sirene hotu. Kata knia declara maroma knia benção. Pa ita. Ia semana toma. Hodi aman on Espírito Santo. Saya ita mengamini na maroma knia liafuang idane. Iha itanya perjalanan muris toma ke semana idanya larang. Saya ita fia. Maroma saya protege. Laos kata kita lah hasur problema. Ita hasuru. Mas maroma foi menang para povo sira. Amém, irmão do sira. Culto to hotu simo oração profética para maroma na fatin hamutuk ho ita. Haleluya. Nomos agradece para maroma karko hing aula hare hetang ni hene. Maroma glori filafali ni husi rai liur mai filafali itania rai. Tahunnya maroma for Vitória. Saya juga ucapkan selamat datang kembali untuk ibu yang baru datang sudah 2-3 tahun tidak bersama kita. Hari ini datang kembali, Tuhan memberkati ibu. Datang kebaktian bersama-sama dengan kita di sini, ibunya Kak Ari tinggal di sebelah sini. Puji Tuhan. Nah, maromak dia, tabel hasur malu, filafali ihada dersan ini. Maromak ni dia fuang ihada dersan ini hanesang dada itanya tilung itu. Maromak ni dia fuang lakolia ba emna beke sidau kristão. Kolia base? Halo? Kolia base? Bah ini igreja sira. Igreja tidak selamanya api terus. Kadangkala ini jemaat, ini kristão sira hasur buat balung. Dalam rumah maliring. Maromak ni dia fua. Na Jesus maka kolia lihusi apostol João nebe maka iha ilha ida iha Patmos mesa kiana ba. Maroma revela bania hori hakere carta ba igreja hamutu hitu nia hahu ho igreja Éfeso. Ho igreja ida sira hasolo situações lá nessa. Mas lihu si carta ne carta sempre iha teguran. Teguran buat dia ladun dia. Pa bahiri ita rona teguran husi ema ladun dia. Mas sebenarnya kan bahiri ita simu teguran sirane hadi tenia moris nune ita belesai emanebeke moris los iha nai maroma. Versículo 1. Mas que nune hau iha buat ida ne hasoru imi. Kata imi husik tiha ona imi nia doming uluk nia. Ita dalam rumah foi conhece nai maroma ita apilos. Ita foi conhece nai maroma kita lahkan halimar. Ita lakoi hanesam paruk mai ha igreja. Lakoi baru kodi halu oração, lá koi baru kodi halu ministério, ita apilos, ita makaslos, lakanlos, mas lambat laun dalam rumah ita começa maliri, hau senti tambah hau pernah, idane ita tem que lutar, hau mos hare, hau nia maluk balu, começa hanesa maliri, encoraja ita nia colega ita nia sorry, karik pernah halu pelayanan hamutu. Karik mai culto hamutuk, mas be dalam rumah nia começa fraco, encorajam nia. Kau ditanya kolega ya sore, mai ita bah nai maroma nia uma. Mai lah kena fatin. Tebe Simão Dobin sira, também ita lah teni tenia maluk siri ya sore dalam rumah começa fraco. Então ita tem que suporta malu. Igreja tem que suporta malu. Amém? Maroma nia povo tem que suporta malu. Maroma knia atan tem que suporta maroma knia povo. Maroma knia povo tem que suporta na maroma knia atan. Hodi nunela iha ahi ida mate, mas ita tutu lahkan hotu. Amen. Ta itaron hamutu iha da desain ne. Iha lia fuan dehan katak mas ke nune hau iha buat ida ne hasoru imi. Ho tradução fusi kulitnya dehan katak iha buat ida ne peke haula simu. Aku mencela engkau. Na Yesus dehan katak iha buat tidak nebek haula simu. Iha tradução sira selo dengan kata iha buat tidak nebek hau kontra. Iha inglês, iha português kontra. Ya, iha kadinya dengan kata iha buat ida ne hau hasoru imi. Hau hatene ne maksud kata kontra imi. Tambah saida, irmão domestika. Fila fali. Tambah itania ahi oa, itania badinas, itania doming primeiro banai maroma. Começa tum. Tanune, maroma kakarak fotegur mas ita hor ita tem que prepara di dia, lahkan fating, se ita senti começa menos ona, ita halahkan filafale.
Hakasan, halo oração, hus maroma, hau hakar kelahkan filafale. Hau hakar kanui hetang filafale. Domingo primeiro na beca ita bot for my hau. Irmão do bestira, imi hane paling balu jatuh cinta pertama. Iya, lah ya. Jatuh cinta pertama, ini sorry malu primeiro, ini domingo primeiro. Kira-kira ini rasa bagaimana? Rasanya bagaimana? Jovem lá iha, mana beca namora primeiro, domingo primeiro. Lá iha, puji Tuhan. Lá iha. Então tudo nia lição, how se dá cocosi. Tudo nia lição dan kata bahira jatuh cinta pertama itu apilos, menyala. Hang mos hanuinia, toba mos hanuinia, haris mos hanuinia, saida det hanuinia. How hanoi kata iha na maroma, bahira foi em cima de Jesus, iha hahu nia ministério, nia apilos, nia halus saida det hanoi maroma. Mas dalam rumah, mais tempo ikus, nia começa a maliri. Anessa mos nia bel jatuh cinta pertama, nia bel makas los, mas ikus, bele, mosu, rasa bosan. Karena segala sesuatu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Yesus. Amin. Tanune irmão do Bencira, hau hatene katak balu kabing teona, balu nebe que foi jatuh cinta, dia ne apilos na fating lah na fating. Dalam rumah começa clear, lilu imi kabeng na insira, começa dalam rumah menos. Mas imi hanoi hetang imi komitmento e altarnya oi. Ne maka halu imi força filafale, hodi hadomi filafale. Anessa nemos mai ita hanoi hetang itanya doming primeiro, banai maroma, nune halu ita, hus maroma for my hau, honia doming ulu ka ita bot for filafale my hau, nune para hau bele servi filafale ba ita bot, badinas filafale. Neduni versículos 5, neduni hanoi hetang, imi mono atliu ona, e agora, hanoi filafali iminia doming ulu, husik arrepende, hakribik, iha iminia hahaluk ida uluknia, selai, hau sehasai iminia ahi oang ring husi ninia fating. Ya, versículos 5, hau hakarak fahai ba ponto tolo. Hanoi hetang, segundo, arrepende, ka hakribik, terceiro nia, maka repete filafal. Dali datang, primeiro, hanoi hetang, segundo, hakribik salah, ka arrepende, ketiga, repete filafal. Bele, hau bel rona, imi bel kuliah, satu, ida, sada. Kedua, hakribik salah, ketiga, repete filafale, repete saida, orsida hau se bahas. Ida ne maroma, nia lia fuang, ne revelação João iharai ilha ida iha Patmos. Ilha ne halu hateni kikuang, mas beden ilha pasti kikuang. Então nia iha surmalho na maroma. Iha napa nia simu orde, hori hakere karta dali tang hamutu kira hitu ne 5 hitu. Bas sira iha igreja nia hahu husi Efesus. Então irmão do sira hotu nebe makhau hadomi. Ponto primeiro maka saida oheng Hanoi. Versículos 5 nia dan kata Hanoi hetang imimono at liu ona. Dalam rumah iha balung iha fatnya kategori nia espiritualidade dia lá kana fating. Balu começa morna. Kata kelamanas, lama liring, pai date. Balu começa maliring, balu começa mono atliu. Então, kategori hirane, itabel hare, ihedenya hau iha kategoria idane be. Manas maka asliu, ka sum kuku, lamanas, lama liring, morna date, ka hau maliri, ka hau mono atliu. Então, ita hanoi hetang hau iha posisão ne be, kategori idane be. Hodi hadia filafali iha dader sang idane. Salah saja maka kita halu, maka kita husik ona maroma. O ita hanesang la iha niat ona bukan na maroma. Ita nia doming pa na maroma começa lakon. Ita nia doming pa maroma começa lakon. Ta maroma kini dia foi João capítulo 1,
Versiklus 5, dia hansene. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seimihan hadomi hau imi halu tuir nai maroma kini dia fuak. Tambah saya tabel ukur husi itania hadomi ba maroma kini maroma kene, liu husi itania halu tuir ni dia fuak kala. Ka ita kontra, saya ita kontra ita hadomi. Salah saya mak kita pernah halu. Ita periksa ihe itania ang idane. Saya ita continua morsi hasala. Continua morsi hasala, hatudu kata ita hadomi nai maroma. Tem que hanoi retam fila fali bahiri ita husi munai Jesus, ita hadomi nai maroma. Ita servi bania, ita foi itania morsi bania, ita foi itania antomak bania. Maroma kini dia fuang mos iha pertama Yohanes pasal 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maroma nya doming la iha ema ida nebeke moris dog husine maroma. Tanune ma ita hadomi nai maroma. La bere lakon itanya doming primeiro banai maroma. Irmão doming sira hotu. Sali itanya maka dalam rumah ita começa sesu sinai maroma. Sali itanya bahire ita começa hanesang lakon itanya doming. Tambah saja doming lakon. Tambah pecado makukupa ita, nunai itania doming ba maroma começa laia. Kari dalam ita começa mono atliu. Maroma kini dia fuan da desane, halu akulia ba irmão doming sira det. Mos mai hau. Kari kita periksa ita mono atliu ona kari, ita tem que arrepender. Or ita tamas kategoris de ponto segundo maka arrepender. Irmão doming sira, exemplo itania doming primeiro ba maroma, nene começa lakon. Ulu kari kita hadir da desa, ita halu oração, ita handit mos halu oração, ita halu saída det, ita la falta halu oração. É menebek halu oração, maka saída comunicação honai maroma. La falta ratinia conexão honai maroma. Hawa no hetong ulu a minha tiuida. Hang ita nia costume hang ita halu oração los kalai. Halo? Balu lahatan tanpa agora halu oração. Halo oração bahir ita halu hang. Dia nessa tradisi orang Kristen berdoa sebelum makan, agradece ba maroma. Mas a tiu ida nia lahir to nia mundo. Halo amihan hamutu halo oração, ita lakang ona, barik lakang ona halo oração, nia obriga halo oração. Han hotu saya datang. Oração tá. Oração disada. Agradece ba amihan tona. Hoton. Ida ne. Então nia moris ne oração. Dade sandit tukulima nia redosi liang makasona, então nia fanon amin nia halo oração makas to vizinho bes rona hotu. Ane tiu ne apilos. Mas bem nia costume. Então, kari ulu kita sempre halo oração. Oração iha itania bahir ita hadir ou bahir ita mai a igreja agora itania costume mai a igreja dader. La hotu si he mapalu mai pertahankan. Halah kana fating itania doming. Mai hamutu ko itania malu kristão sira. Hori halo oração. Iya ne, dader. Amen. Amen, irmão doming sira. É menebek mai halo oração dader nia sento insa. Primeiro nia sento insa. Primeiro. Koleng. Matanduko. Los kalai. Ne desafio ida, mas bahir nia tona ia ne ramato na oração iha vitória sempre iha. Vitória sempre iha. Então, pertahankan na fating halo oração. Ulu kita halo oração, mas depois kita la halo ona. Mas ita halo fila fale. Hawa noi hetang hetina ida ne bahir ita halo oração. Biasanya só 12 hari, mas betini ida ne continua lorong-lorong to agora. É barak mai. Agora começa menos. É barak mai. É barak dirigi. Agora la iha ona. Então, hadia fila fale itania komitmento, itania badinas, itania komitmento na maroma. Odi halo oração na fating, na fating. Amém, irmão do Vincira. Depois, ita falta oração, falta na lei maroma que nilefong. Ulu kita badinas, mas agora ita kesibukan. Ita sibuk, hanesan pertama Yohanes Oheng 2:15. Ita hadomi ona buat mbeke mundo nia. Mundo mengalihkan ita husinai maroma. Nia foto itania atenção, nia foto itania tempo, sehingga itania tempo di lei maroma que nilefua lahiona. Dalam rumah iha lorong ida versiklus ida det. Pior liu maka lahir liu. Então, mundo mengalihkan itania perhatian.
mundo foto tenia atenção labau na maroma mas be fila fali pacoto ulu cara kita lê maroma que nele foi bebê depois kita la leona kita tem que precisa hare idane ulu kita badina salu ministério pelayanan iha fatin o ministério iha fatin idane mas começa ita la halu ona começa ita laba ona ita começa baru kona ita começa banyak alasan idane hatudu kata ita nia ahi oang ita nia domem primeiro banai maroma começa tum e tum sei a oportunidade irmão do bensira ita setama ponto segundo maka arrepende hakribik sala hadia fila fal dalam rumah ita começa hanesan ita husik ona ita nia pos pelayanan por exemplo how dia pos pelayanan maka ho pastor Elinai ami iha prisão sempre continua obrigado maroma que agora se na fatin continua mas dalam rumah iha momento balu kari how começa baru kona laba how laba ona iha naba tambah baru kumai ataka how tambah how nia keinginan ho di bala iha ona então how começa lá com how nia doming how começa lá com how nia doming primeiro how começa meninggalkan pos pelayanan seiha kari kita precisa hadiah harehe itania uluk hau melayani iha nai maroma ki hala barik halu pelayanan infantil iha fating karek hau labaona hadiah fila fale halu fila fale ulu karek hau halu programa iho jovem sira iha naba mas agora haula halona hau halu programa iha ne mas haula halu ona ou começa menos ona ita tem que hadiah fila fale se iha oportunidade itania domem banai maroma começa tung maliring anesang iha wahyu pasal 3 salah ayat 16 oh kar-karela wahyu pasal 3 ayat 16 itania domin pamaroma sudah começa jadi suam-suam kuku ita tem que precisa hadiah fila fala ita tem que cek karena kau iha posisão idene jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas aku akan memuntahkan engkau dari mulutku tambah o lama liring liu o la manas o morna det hau se memuntahkan o husi haunia ibu tanune kari kita senti kata ita começa sesona ita tem que hadiah fila fale hanoi hetam buat uluk nebeke agora ita halu ona buat uluk nebeke ita halu mas depois agora ita la halu mas ita halu fila fale hanoi hetam hau tur ho haunia tiu kiki dan ni hatudu mai hau harea hau uluk nesane ni hatudu ni fotografia oh ita pernah pelayanan sim tambah saja agora ita la halona comece razão ou tambah hau nia situações sane ona hau começa terlalu sibuk ona hau nia vida espiritual começa tung hau sinti hau la merece ona situações makane dalam rumah tambah mundo nia mai ataka ho buat oing-oing sehingga kita haluha nai maroma no telah halu ona fila fali ba itania pelayanan fila fali ita hodi servi banai maroma fila fali hodi husu nai maroma fomai ita fua hodi hadome fila fali nia poin pertama oing sada hanoi poin kedua agora hakribik itania salah dan afating iha wahyu pasal 2 ayat yang kelima fila fali wahyu pasal 2 ayat yang kelima lia fuang arrepende katak saida husik muda itania hanoi itania pikiran itania hahaluk nepeke at ba dia katak muda itania hahaluk itaba filafal ita hahaluk at filafali ba hahaluk nepeke los filafali ba moris nepeke los hare exemplo ida husi oang ikung iha amang ida iha ninia oang nain rua pertama no segundo ka oang ikung husu ini aman for ini rikusões nebeke pertence bania hodi nia ba sai husi cidade ba Israel nia aman for laos kata la for nia aman for entregue hot tau nia sai ho nia roupa nebeke dia nia cadeira nebeke seia nia sapato nebeke seia nia osang nia rikusões nia sai nia ba Israel ba Israel ia fatin ba nia hal saida nia hemu hamutu ko nia kolega sira hamutuk ho feto sira nia gasta ho di festa buat ho tu nia halu
Ini kolega sida mai, kolega fong ne, mai hamutuk nia, hak solok hamutuk nia. Mabe iha momento ida, nia lahir ona osang. Nia lahir ona osang. Saida maka acontece. Quando nia lahir ona osang, ini kolega sida ses, kolega feto sida moses, nia lakon buat hotu. Ini roupa na beke barro mos agora sai for atlos. Nia sapato na beke barro mos agora sai atlos. Nia cadeira carik nia faang, pode retang osang. E nia estraga buat hot. Nia sai atlos. Todo tempo nia hamlaha. Irmão Dobin Sira hatene história ne muito bem. Nia hamlaha. Nia buka serviço. Ema lá fo. Só ia ema na beke ia animal, ia fai. Dan obahen hau nia fai. Hei hau nia fai. Mas ema ne la selo. Heng dit for hang fai. Como ni hare fai ne hang gostulos. Saya makanai pernah for hang fai. Oi sai hare fai nya hang laheda. Nya hang ida be gostunya. Kar keme dane hare usino gostu hang ne hamus hang. Tau nya hang tu. Nya hang. Ida ne ema judeu fai ne sangat mencicikan. Mas nya hang. Nya tama iha mono ida ne beke paling ahli. Ane são Roma que niria fuang iha Wahyu pasal 2 ayat 5. Mono ahli. Nia mono ahli. Então, vai bem ni iha oportunidade. Hodi nia hanoi hetang ni nia ama. Mai tale hamutu Roma que niria fuang iha Lukas 15:18. Lukas 15 ayat 18. Iha naba bahasa Indonesia dan sedang aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tetung dan sedang hau se hamrik no fila fali bania hau nia aman no dehan bania apa hau salah ona hasuru lalehan no iha itabot nia oi. Mas kita perhatikan versiklus idane. How se hamri. Berarti nia posição se ihana be? Halo? Nia posição ihana be? Ia fahinya sorry. Nia hare hela fahinya hang. Nia mos hang. Nia setur hela. Nia hang fahinya hang. Então nia posição nia tur hela. Então nia dança. Nia hanoing agora tu hamri. Depois nia foto decisão. It hare partitur fila fali no fila fali bahau nia ama nia foto decisão hodi nia hakar fila com certeza nia tu depois nia hamrik agora hau atu fila fali bahau nia ama nia decisão nia peke furah. Depois yang ketiga nia dehan kata no dehan pania ka nia ama nia haturu kata confessa. Halo dehan no hau confessa panghira nia monoat nia foto decisão nia fila fali bania ama no confessa no dehan bania hau se dehan bahau nia ama saya makan nia dehan mai thare versiklus tuir fila fali apa hau harus salah ona hasuru lalehan no iha itabot nia oi confessa ida nebeke dia nia la super buat ida então história ne sawi nia aman fo perdão nia los kalai nia lahano indet sanisen nia hamriku sinia fating nia fila falibania ama nia fila ho condição saida kadeli na beke nia amang fo bania lahona sapato começa atona nia roupa como na klesona fo erlos mai benia fila husidok nia aman hare hetang nia aman conhece nia los kalai hane samos maroma conhece ita husidok nia aman ai sen makan ba lade na sene ni hatene katuku sidok na bahau nia oang mesmo nia mai ho foer hare nia kadiri lai ona sapato no ni isi foer hotu at ona mas nia aman se conhece nia dia maroma que dia foi nia aman lá dentro ba se makane mai ba lai mas nia aman hatene nia então irmão do Sira isao ita karik dalam rumah ita iha posição idane ita hamrik foti decisão no confessa no ita fila faliba nai maroma la dia ne parece
maroma katene kata. Husi itania fuang larang, itania moris toma. Ni hatene kata que hau nia oang fila fale. Saya maka acontece irmão do sira nia aman troca nia roupa fum fila fale. Fo nia kadeli roupa tuang nia soi no troca ho roupa fum. Kadeli ne beke lakon nia aman tau fila fale kadeli fum. Sapato ne beke tuang hasai tau fila fale sapato fum. Nia ne beke hang fahai nia hang hamutu ko fahai sinan rua hang hamutu kenaba agora nia lahang ona tambah nia aman prepara animal ne beke dia ko ditunu ko di han hal festa hamutu tambah nia aman welcome fila fale nia tambah nia foto decisão nia fila fale banai maroma no ida ne mos bela acontece ho ita ne beke uluk hadomi maroma domin primeiro pamarama ko lakan teptebes mas bem começa menos. Ita tem que hadir fila fale. Pai hiri ita fila fale ba nia se simo. Nia se hafong ita, nia se restaura ita. No lori fila fale ba ita ita nia posição. Anessa orang ida ne, pai hiri nia fila ba nia amang, nia trulos nia hakar maksuna amang simo hau nudu ita bot nia atan dit. Mas nia amang la tau nia nuda atan. Tau nia nuda saida? Na fati nuda saida? Oh. Fo fati ne beke dikdu. Fila fale nia oh. Ya dan otampo obat ona be onia direito lah yang main então sai atan paling okus lah iya nia amang fo fila fale fati bania fati digno bahirita fila fale banai maroma que se restaura ita hafung ita no fo fila fale nia bolu fila fale ita nudar nia oang aman irmão do sira será que ita ia duvida maroma que fo perdão ita kalai la pere duvida tama maroma que nepek na kono ho domi. Tenia maroma que na kono ho domi, irmão do sira. Amém? Nia na kono ho paciência, amém? Nia fidelidade, makas. Nia tudo nia domi mai he ita. Hawa cara tudo versículo sida iha Nehemia. Iha Nehemia dehan sene. Nehemia capítulo 6 versículo 1 itu parte C nia. Mai be o makamaromak nebe ke fo perdua nebe iha graça no larang lua nene atu sahirus no nia doming meeting loss no nia la husik sira Nehemia pasal 9 ayat 17 bahasa Indonesia dia tetapi engkau Allah yang sudi mengampuni yang pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, engkau tidak meninggalkan mereka. Iya naba, ita começa a ler husi a maibe, ida rua tolo. Maibe o mak maromak nebe que fo perdua, nebe iha graça no larang lua, nenek atu sahirus no iha doming meeting loss, no o la husik sira. Maroma kita nia berdua do. Amen. Nia paciência. Amang ida ne simu fila falnya orang la oso hirus. Mas na fatnya setia banya orang. Nia simu fila falnya orang ho hak solo. Tama ponto terceiro. Terceiro nia repete fila fal ita nia domi primeiro. Na fatin iha Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Pertama yang saya Hanoi. Kedua, arrepende ka hakribik itania salah. Ketiga, repete fila fale, ya. Tahare iha versículos 5. Neduni hanoi hetang imi monu tung ona husifating nebe. Arrepende no halo hahaluk nebe ke imi halo iha tempu uluk. Arrepende no dia fuang no pir fila fale hahaluk halo hahaluk nebeke imi halu iha tempu uluk. Se imi lar arrepende, hau se baha soru imi, no hau se hasai imi nia ahi oang ring, husi ninia fating. Ita hare halu hahaluk nebeke imi halu iha tempu uluk. Iha neba iha. Arrepende, no halo hahaluk nebeke imi halu iha tempu uluk. Hahaluk saida. Halus saida. Fila fali poin pertama ohing. Uluk ita badinas los bukan ay marom. Uluk ita nia doming ba maromak ne manas los.
ita lei maroma que telefone bebê. Lá falta uma igreja, lá falta bahalo ita nia ministério. Lá falta rode halo oração. Ulu kita manas. Mas depois ita lá manas, ona. Moris ita moris ya mono atli ona, maka ohin tama ponto segundo ohin maka arrepende. Agora tama ponto terceiro. Mas ita repete fila fali la os poin kedua. Repete fila fali poin pertama ohin. Maka hadomi fila fali na maroma. Hau ne hetang kante ida hau haluha. Mesin be deh nang sene. Huse aline barus. Eu quero voltar, ya. Eu quero voltar o primeiro amor. Hau akar fila sela sal, hau akar fila fali unia domi primeiro. Ida ne tem que tau ihe tenia fuang lar. Hau ne hetang mos hananu ida dan kata lakan domi. Ne iha radio vos só que charang sekali ita canta iha ne lakan domi. Tenia domi ne beke mate, tem que halakan fila fali. Ya, usi irmão cristão ida ni hananu, Nino Pereira ni hananu ida dan lakan domi. Dia fuang capaz los. Mas só ita sidau que costume de canta iha ne. Então, irmão domin sira, ita repete fila fali, ita nia domin ne beke uluk mosu. Ita ne beke jatuh cinta pertama hona maroma. Ita ne beke lakan. Ita tem que repetir fila fali. Lá os repete halu sala repete fila fali ita nia doming ulum. Hau dali tatan dehan bermon dobin semaroma kini dia fuan laku alia ba ema nebe que sidau cristão, mas kulia ba ita nebe cristão ona. Nebe mak pernah merasakan satu cinta paling dalam hona maroma kema ita hakidu. Então ita arrepende, poin segundo hina arrepende nomos, poin ketiga ita tem que halu fila fali. Iha bahasa Indonesia dan kata, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Halu fila fali buat nembe maka uluk oh halu. Ya, yaitu cinta mula-mula. Cinta pertama, primeiro doming primeiro amor. Halu fila fali. Le ponto ikus iha da dersang idane. Iha maromak ni defuan fo alarma mah ita dehan sene. Se ita la halu, se imi la arrepende. Hau se bahasoro imi, no hau se hasai imi nia, ahi oang ring, husi ninia fating, ya. Ne alarma ida ma ita. Então ita tem que arrepende, ita tem que repete fila fali tinha doming ba maroma primeiro, lakam fila fali, se ita la halu nia mai hasai tinha ai ring. Ya, kaki dian, ya bahasa Indonesia dengan kaki dian apa? Kaki dian ka ai ring ya, ai ring ahi oang ring. Ya, iha igreja hitu ne iha sirinya ahi oang nia ring iha naba. Nai maroma ni defuan dan kata seita la arrepende nia mai hasai. Ahi oang ring ne hatudu kata kemuliaan dan kekudusan gereja. Kahatudu kata gloria no santidade igreja nia. Tangune ita tem que hare di dia kidane. Seita nia doming pamaroma menos sona ita mono atli ona hader fila fali hanesang oang ida oheng nia bahasur fila fali nia ama. Hanesanemos ita. Periksa ita kategori saja. Ita mono atliu ka, ita maliring ka, ita sum kuku ka, ita manas, ita hare fila fali. Se ita iha mono atliu, então ita tem que hambrik fila fali. Ita se moris iha oportunidade ho ita bel fila ban maroma. Maroma se troca, ita nia moris ulu. Nebeke beresai dia fila fali. Repete fila fali, domin primeiro. Ita halus kidul fali, ita halu raja, lista né? Ulu hau pernah halu oração, dader, depois halu oração, agora hau tem que halu oração. Ulu, ita lê Bíblia bebê, agora hau la lê Bíblia ona, agora hau lê fila fali. Compreende, irmão da mentira? Dá-lhe tá. Ulu, hau halu oração bebê, mas depois halu ona, no agora hau se halu fali. Ita halu lista fila fali. Segundo, ulu hau lê Bíblia bara, mas depois hau la lê ona, agora hau lê fila fali. Halu lista, ya. Ita no hetong ulu kita ya parte nebe. Depois ita lakun ona. Mas be ita fila fali, ita halista fila fali. Ulu kau halu sine hau fila fali. Hau se halu maka asliu fila fali. Ulu kau halu pelayan makas, agora hau hakiduk, agora hau fila fali halu dia kliu fila fali. Irmão do mentira. Halu lista de neia ita nia moris. Se ita hakar fila fali, ita foi ita nia hodinai, maromak bele. Usa fila fali ita. Maromak pronto, hamri korisimu ita. Anesa amang ida ohe. Nia pronto, nia hamri
Nia conhece queres nia on fila fala. Nia lá colhia bara, nia on cala colhia bara, confessa para nia sala toma, mas tinha lá ia discussão bara. Bíblia lá conta detalhe, mas nia lá itahare kata lá ia discussão bara. Nia ama foto no buat foto troca fila fala, no halo festa orisimunia. Irmão do mistura mai tamri. Objetivo husi pregação da dessa né, makane. Hanoi tempo uluk bahire ita hahu relação primeiro honai maroma. Mas ita medita, hau uluk pernah halu ida hanesane. Mas agora hau dokona, hau la fohona hau nia anho di servi nai maroma. Agora hau hakara pende, no hakara fo fila fale hau nia an, ho di bele servi nai maroma. Objetivo segundo, arrepende, pa ita nebeke, ita emenebeke salah nai, noma ita fila fale, pa doming primeiro. Doming ida nebeke maroma fo uluk mai ita, doming nebe maka uluk ita halu banai maroma. Agora ita mono, ita mai fila fale. Arrepende, hakribe kita nia salah, no fila fale. Poin ketiga, maka repete fila fale ita nia doming primeiro. Hau bolo musiku sira bela mai ha oi. Se ita nia tilu rona no halu tuir. Amen. Ia versículo situ, será salah ita bela hareha mutuk. Versículo situ husi Wahyu Ohing pasal 2 ayat 7. Resultado bahira ita arrepende no ita halu fila fale no ita fila fale domin primeiro. Versículos situ deh nan sene. Pai ta deh mutu. Emrebeke hatilu ali datang ida rua tol. Emrebeke hatilu rona babuat nebe espiritu deha. Ba igreja sira. Ba sira nebe manang house for basira atuhan atuhan husi ai hum morisnia nebe iha maroma nia paraíso nia clara iha verso seluk dan kata iha maroma nia tos ya iha maroma se for mahe ita bahir ita meeting bahire ita arrepende ita nia salah fila fali bate nia domin primeiro maroma nia se menggenapi nia promessa iha ita nia moris nia se restaura nia se hadir ita nia moris. Ita husu na maroma selidiki ita nia fua. Ita rasik mo selidiki ita nia fua. How mono iha parti na benia. How nia domi começa menos iha parti na benia. Tase hanano ida dan katak selidiki hatiku. Será que ita se moris hadomi na fati na maroma kalai. Tama na maroma mak hatene. Mas ita emo mosteng hatene. How says iha parti na benia. Maromak maka menilai ita nia moris. Ita mo sa ten ita nia moris na ita iha parti. At neto iha nabe. Hamrik fila fale arrepende. Tambah buat hotot nabe kita halu mungkin emalah hatene. Mas tidak bagi Tuhan. Tuhan maha mengerti. Tuhan hatene maromak hatene buat hotot nabe maka ita halu dadam. Tanune lo kita nia fua. Rende, ane sang kita lian kata kerende itu nia moris pada maroma. Nia se muda ita, nia se fo fila fale espiritu nebe ke obedesia, espiritu ida nebe hodi ita fila fale pada maroma. Anto itu nia fuang larang tong. Haleluya. Selidiki lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan sekali lagi selidiki aku, selidiki aku. Hoi ita nia fuan toma, semaroma, kontrola, hare, no muda ita nia moris. Nia maromak maha penyayang, nia maromak
penuh panjang sabar, penuh kesetiaan. Nia pronto di simu fila fali kita. Bahir ita mai fila fali na maroma. Maroma Kristus harai dia bangsa mai. Haleluya. Corona imi mesa que telah kulihat. Simu maroma que nele é fua. Amém? Ita labele husik. Ita nia domi primeiro bamaromak sai maliri. Amém? Rende ita nia amores. Nessa quinta-feira Liubai tá aprende. Ita tem que rende ita nia amores bamaromak. Amém?